babu sis dambugal jeega bangal ka mulakhasul fiqh fi zakatil fitr neyote en fi zakka mudo on. Zakatul fitr zakka mudo min ramadan al mubarak immorde ka lewru suma e wadandu barki to samma bidalika zakka on hino wi'ireni zakatul fitr. Lenna al fitra sabu ko hunta gongol sababa ha won ko sabimbini zakka on yo itte sadaka on. Fa idh fatiha sabu takkugol sadaka on ilayhi faade hunta gongol min idafati shay'i immorde e dunyugol hunde takkugol hunde ila sababi faade sababu mayre on. Wa dalilun ala wujubi ha do wadagol odo mudo alkitaba ka deftere Allah woni goy wa sunnate ka sunna wal ijma'i e ka fottane gol julbe be sede on Allah ta'ala Allah to don no dali kad afla gomdi labi malama man ta zakka kala ittudo zakka o. Kala ba'du salaf yoga yimbe moƴƴube feƴƴuno be maki al muradu ko fanda bit tazakki zakka huna do ikhraj ko yaltingol zakatul fitri zakka mudo wa tudkhilu dum hino nati fi umumi qawlihi ta'ala ender ko hubiti kon e dalol Allah ngol waqimu salata wa tu zakka. Wa fi sahihayn arika bukhari e ka muslim wa ghairi ma e defte go ko ina dedo wonde farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam nela Allah fardi zakatul fitri zakka mudo sa'an sayre den goto min burrin imorde bur aw sa'an ma sayre den goto min sha'irin imorde ngawr alal abdi e do jiyaado wal hurri e pullo wa dhakari e gorko wal unsa e debbo wa saghiri e paykum bobu jibina kun hande o wal kabir e mawdo nayo be fap ko sawa'un bi sawa'in goto kala ko mudore den goto e mudore den nay do woni sayre den goto min al muslimina immorde julbe ben ittantake jungo hefira en wagad hukiya gomdi fillike ghayru wahidin harakadi wana goto goy min al ulama immorde jomirabe gande be ijma'ul muslimina fottangol julbe ben ala wujubi do wadagol o zakka wal hikmatu naforende fi mashru'iyyatiha e farlegol mudo on shar'inegol mudo on ko fi honno annaha no mudo on tuhuratun lis-sa'im o labbina e horudo min Allah ko immorde bewreji ko waduno e der korka kan war rafati e pas yagal ko wadi dum do fu mudum e penale e nyogol yimbe dum do fu mudum o labbinte mudum sabu mudo watu umatun ko nyammingol kadi lil masakina miskinabe harabe wonali torotobe nyande julde ma welete nyande julde wa shukran lillahi e jarnugol Allah kadi yattamo ta'ala ala itimami edo timmingol faridati siyam farilla korka kan sabu Allah no wawno ma ya rasuma e ma yali ma nauna tawawa wali libude sumaye watajibu ina wadi zakatal fitr zakka mudo on kadi ala kulli muslimin edo kala juldo dakaran gorko kana lati aw unsa sakhiran paykum aw kabiran harran dimo kana lati aw abdan li hadis ibn umar honanda hadis abdullah ibn umar alladhi on dhakarna mo jantiden qariban nane fa fi no ender hadith on anna rasula wonde ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam farada be farli zakatal fitri zakka mudon alal abdi do jiyaado wal hurri wa dhakari gorko wal unsa wa saghir e paykum wal kabir min al muslimina imudde julbe wa farada wa farli bi maana alzama ko takki wa aujaba o waddini kama anna fil hadith wan woni no hino ari hadith aidan kadi bayanu bangingol miqdar embere ma yukhraju ko yaltinte kon an kulli shakhsin fi kala neddo wa jinsi e none kadi ma yukhraju ko yaltinte kon immorde e nyameteji din fa miqdaruha embere mudun den sa'in ko sa'ire den goto ko huwa kon sa'ire den goto arba'atu amdadin ko mudore den nay wa jins none nyamete ma khuraju ko yaltinte ko huwa don min ghalibi qutil baladi ko jiyaadum e nyamete burdo lullude burdo duudude burdo jalade e ngure ko nyamete kon ka leydi don burran gabbe kana lati aw sha'iran ma ngawri aw tamra ma tamar aw zabiban ma resen aw aqtan ma dum cundi kosan cundi bira kosan yornadan ma foti ko fonye ma ko maro ma ko kaba kala ko burete nyamede leydi mabbe ne ma ko kappe ma ko cundi bantara aw ghairi hada ma ko ina do alasnafo e noneji mimma itada nas ko yimbe be woti akala hu nyamugol dum fil balade nder din leydi don wa galabata wa hinu foli hinu jali istimalahum gollitirgol be lahu on nyamete do kal arz wano maro onande lagine wa durrati e kaaba
wonande lagine maaro e kaaba ide andi ko hunde hittunde do sa wadi do honno wiete haaju a defanali me maaro e kaaba haysi men wi'al ma jama on welali kono haysi men wawlal dum kono haray men suudu tum men hertu faami ke ka wama yuqtatahu nas e ko yimbe be nguri norta kon nuritir mabbe fi kulli baladin e kala leedi bi hasbi embere mum wono leedele go kadi sa defi maaro ma kaaba abanni haray hayfinibe haray na haray don kadi zakka on ittataake dum don endi leedi ton haray ko konko jaali nyamegol kamabbe ton men dasino faamaale seeda kama bayyana sallallahu alaihi wasallam bi wonani la dallam banginiri dum waqtu ikhrajiha waqtu yaltinegol mungol kadi wa huwa no dum annahu ko woni wa huwa no nelado annahu ko woni amara biha be yamiri fi o do mudo antu addande o tottetende o yaltintende o jonnete qabla salatil eid ko adi eid on julede fa yabda hino fuddo no waqtul ikhraj waqtu ka mudu on duwa yaltinede al afdal ka buri moƴƴude do be woro bi shams ila kan nange nge muti don toye li laylatil eid wonande jemma eid bimana sabburdu bimana sumaye ila kan nange nge muti don juldandu dari ila don kanange nge muti don nyallal sakkitorangal ka sumaye haray ko ila don waqtu mukhtar urado subede on yaltingol mudon haray ko ila don woni ko naati juzu no dago non kadi tagudimu adintingol ikhraja yaltingol zakka qabla al-eid ko adi eid on yawman nyallal aw yawmain ma balidi bi mana ila nyande noga e jiidi di sumaye kadi no wa yaltinede kono yaltingol noga e jowi haray dum don ellano e mum parce que ko o mudo na jonnirede be miskinaabe ko be hebube ko be nyama nyande julde harabe welaka jonnon goddo tampudo mo mara ko nyama sa jonni mo du nyande noga e joyi sumaye ma nyande noga e jeego masalan o mara ko nyama o ata jodade o ayna dum ha nyande julde o nyama e kenen bana yo mayu hege andi fo e mu nyande julde kadi hewta hara o mara ko nyama ko du wadi si accugol ha julde rende hewta o hendo haray huwa afdal wa ahsan ko dum buri mojjude ko dum buri labede faqad rawal bukhari gomdi imam bukhari filiki rahimahullah anna sahabata wonde no sahaba ben kanu be latke yutuna ha hibe jonnayno odo mudo qabla al fitri ko adi julde sumaye on bi yawmin nyallal gotal aw yawmain ma balde didi na febbi don fa kana lati ijma'an minhum ko fottango mabbe non kadi goto kritikano dum wa ikhrajuha yaltingol non mudon yawmal eid nyalande eid den qabla salat ko adi yahede ka julugol afdal ko don buri mojjude sa'atul afdal waqtu mukhtar mum ko buri mojjude kon ko ila kanange nge muti don hebi ka fajiri on feeri don hebi kanange nge fudi don do e fokkitede julugol eid on ko don buri mojjude parce que afirangal wo mo hendike mudo on e der on leer don haray wona nay mo nyiri julde haray ko don fain fatahu si futori monon hadal waqtu do hebal feere ittugol mudo on sabu angal ma nangal fa akhara onetini ikhrajuha yaltingol mudo on an salatil eid e gaay julde eid den ha iwtama ka julugol wajaba alayhi harayno waddi mo ikhrajuha yaltingol mudo on qadaan yobutugol joni hono woni sifana kadi fe'irima ayo baymo hono woni de kala farilla fe'irdo ma sunna hida way mo yobude li hadis ibn abbas wonande hadis abdullah ibn abbas man abdaha kala tottudo o do mudo qabla salati ko adi julegol faya zakatun maqbulatun haray dum do woni zakka mudo jabado wa man addaha kala yaltin do mudo on bada sala bawo julede faya sadaqatun min sadaqati de si onara ko ganto timmungo o marno haray kanko itti sadaka e der sadakaji hedde tiddin simple mo mari baraji ko ittudo sadaka marikon o mara baraji ko ittudo mudo marikon si onara ko ganto jabiningo o jogino wa yakunu epi o latoto akiman ko mardo bakkato goy bi ta'khiri ikhraji sabu nettingol sabu letingol sabu retardugol yaltingol mudo anil waqtul muhaddad e gay waqtu happa don parce que aray o yawi ke sharia o yawi ke shar'in don do ne la mene Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mukhalafata woni lundido le li mukhalafati sabu lundagol amru rasul yamirore ne la sallallahu alaihi wasallam wa yakhruju al muslim juldon yaltina zakat al fitr zakka mudon an nafsi fi hore makko ta wa amman yumawwinuhum e denda nangal be woni niude be o fawti ka makko
ay dendanangal yunfigu alayhim ɓe woni dépensude ka makko min azawjati murde ɓe nguli makko e ɓiɓɓe makko e kurkaduɓe makko ɓen e miññiraɓe wal aqaribi e ɓattodiraɓe ka en ɓe o fawti li umumi sabu huɓutugol qawli nabi mako nelaɗo sallallahu alaihi wasallam addul fitra itte zakka muɗon tottu zakka muɗon ammantu mawwiluna e gayi dendanangal ɓe ɓeynuɗon ɓen ittaneɓe fof wa istahabu hino yiɗa ikhraju ha yaltingol o ɗo muɗo anil hamli fi reedujo li fiiɗ usman radiyallahu anhu sabu sayyidina usman huuɗo ɗum ɓe mana sonnajo sowiɗo fewdo ka muɗo on itteteɗon tawa noon reedu makko ndun timmi lebbi nayyi par ce que on andi si timman lebbi nayyi ɗum balɗe temedere noga haray bobo on kontatake ibnu adama taw ko ñande o timmini lebbi nayyi ɗum woni balɗe temedere nogay tagu makko ngun fondidirte so tawi woni bobo on heeɓi lebbi nayyi ka reedu ha nattiri dow wona farilla ndur reedu yo ittane haray na ko waɗɗi kono no laaɓa ɓay on ɗon kadi ko ibnu adama fewdo ɗo haray on ɗon kadi no laaɓa nde o ittante muuɗo wono jibinaɓe ittinirante noon on faami wallahu ala wa alam waman lazima ghayrahu kala waɗɗinɗo ko hina ɗum ɗon ikhrajul waman lazima e kala on mo waɗɗi ghayruhu ko hina reedu reedandu ɗum ikhrajul fitra yaltingol ko ɗum woni muuɗo on an ho e gaye muɗum fa akhraja haray ko yo yaltin huwa kanko an nafsi fi hoore makko biduni idini man talzimahu ko alda e duŋinanagol ɓen ɓe o fawti aji saatu no yono masalan afwan ɓe inni wa man lazima yiltito ɗen kala on mo waɗɗi ghayruhu tana hoore muɗum ikhrajul fitra yaltingol muɗum on an ho e gaye muɗum fa akhraja o yaltini huwa kanko an nafsihi fi hoore makko muɗum on biduni idini man talzimahu ko alda e duŋinagol ko alda e diisagol on waɗɗiɗo mo ittangol mo aji sata hara hino wawi yonde li anna sabu ɗum wajabatala hino waɗɗi e makko ibtida'an ka fuɗɗode wala ghayri tana ko hina ɗum ɗon mutahammilun laha haray on ɗon ko o rondaɗo ittangol mo zakka o ghayru asilin wona asil mi mana min abdoullahi kala fino famiro moƴƴa goɗɗo go e ɓeygure ammo mi ɓeyni foti ko ɓeygam foti ko ɓeyɗam foti ko paypum ko mi ne'ata on andi ko kanko waɗɗi ittugol zakka o min waɗɗaki lan ittangol mo zakka min fawalan mi fawa yomi ittan mo zakka so heɓani hoore makko masalan zakka o ittani hoore makko ko alda e andingol lan haray zakka mo o itti on haray awalegoye muuɗo mo itti on yoni no selli koni tun haray o gollitirali needi haray ko yo haala nan o ittani hoore makko ma o ƴetta ko o heɓi kon o watta e jungo an mi wattida e ɓeygure hedditi nde mi yaltin haray ko ɗum ɓuri laɓede haray ko woni ƴagganɗo lan woni ƴagganɗo makko ɓen o woni holluɗo lan bonere needi wasere needi kono haray muuɗo on ko ittani hoore makko kon hino selli ko ɗum waɗi yiltitoɗen fiyo laaɓu moƴƴa ɓe inni wa man lazima kala on mo waɗɗi ittangol ghayruhu tawata tana hoore makko hino waɗɗima alegoy ittangol oɗa ikhrajul fitra yaltingol muɗon anhu e ga'i makko fa akhraja on non yaltinani fa akhraja huwa on non fa akhraja huwa an nafsihi on non mo waɗɗima ittangol on non o yaltinani hoore makko ton muɗo ton biduni idini ko alda e disagol ko alda e andingol man talzimuhu on mo waɗɗi yo ittanmo aray ajza'at haray hino yono aray hawri on faami ka li annaha sabu muuɗo on wajabat alayhi ko waɗɗi ɗum e hoore makko kanko itti ɗon ibtida'an ka fuɗɗode wala gayru goɗɗo go koynamo bimana min abdoullahi kala fi ko min ko waafimo muhtamilun laha haray on ɗon muuɗo on ko fawa ɗum e hoore makko gayra asil wona asil wa in akhraja shakhsun si tawi woni neɗɗo yaltinani an shakhsin fi neɗɗo go la talzamahu mo tawata waɗɗaki mo nafaqatahu ittangol mo dépense biidinihi e duŋinangol mo aji saatu ɗum kadi no yon masalan ɓeygu ma waɗɗaki lan ittangol mo zakka kono mi innama he a bon ɓeygu ma oɗama ɓiɗɗo ma oɗama kumpay kunne ete kum maɗa mi ittani on ɗum muuɗo mi ɓanginane noon kadi mi haalanama aray ɗum ɗon kadi no dagi aray mi ittane dongal aray ko sadaka mi waɗi wa biduni idinihi e amma noon ittangol mo tawata wona e duŋinagol mo haray ɗon latuji si o yonata haray ɗum ɗon hana mi ittana ɓeygu ma
ko an waddi ittangol ɓeygu ma mi ittana ɓeygu ma ko alda e autorisation ma ko alda e disagol ma ko alda e avertisugol ma andigol mi hucca tum mi itta haray ɗum ɗon yonanta on debbo ɗon ko be waliyu makko on anda o ittanama ma waliyu makko on ittanama ma o ittana hoore makko on faami ko min tum mi suuɗi mi hucci mi ittani debbo haray ɗum ɗon yonanali faami ke ka fegi hoñino metti fi waliman wajaba alayhi wonande non on mo waddi e hoore mum ikhrajul fitra yaltingol muudo on hara hino waddimo on ghayrihi fi goddo go harana hoore makko an yakhruja nde o yaltinta fitrata dhalika al ghayr nde o yaltinta muudo on goddo go tana hoore makko ma fitratihi wondude e muuda makko on kanko fil makani e nokkure alladhi nden huwa fi nde woni e mum walaw kana hasilatike al mukhraja e ko yaltinte kon anhu e mudum fi makanin al mukhraja anhu wona do yaltinanede mudum fi makanin akhar ko nokkure go hara yalla laimi masalan mido duwa ittande hoore am do duwa ittande ɓeyngwa tano min e ɓeyngwa wona e nokkure wotere woni kono haka ɓeyngwa woni ɗon Fouta ma haka mi naɓi mo ɗon France ma haka mi naɓi mo ɗon Saudi fi min miɗo lagine ga ma fi min miɗo France ma miɗo yehi Angola ɗaɓɓere jawdi ma miɗo yehi Saudi ɗaɓɓere gandal haray ko mi waɗɗi ittangol mo ka kami jooɗi toon mi ittanimo ka woni lagine ga ma ka woni Fouta ton haray ya juusu haray no dagi yalla laayi mum on faami wono hibbu hiɗen yiɗi anna wono hibbu miɗen yiɗi an nanqala laka ndemen egganayma an nan ɓula laka ndemen egganayma si woni janngol ƴangal metifi ittesi ke fifiro ngon on yaafotola hino wono hibbu meɗen yiɗi an nu naqqila laka ndemen egganayma kalaman kongol ibnul qayyim wonande o ɗo cheikhujo ibnul qayyimul jawzi ko o maaki fi jinsil mukhraj e nder noneji yaltinteɗi ɗin fi zakatul fitr ka zakka mudu kala rahimahullah o mo yurmede Allah mo maaki ibnu qayyim zawji lamma dakara tuma do jantino anwa al khamsa nuniji joyi al waridata joludi din fi hadith ne la don bawto hadi o wi ko di do noneji kanat lati ghaliba aqwati woni buri jalade e ngure mabbe woni kambe hari nde nyande bil madinati madina ko do wadi sene la do sitidi fa amma ahlul baladi amma no yimbe leydi din lagine ma France ma Chine ma États-Unis ma Angola masalan aw muhillatu qut fa amma ahlul baladi amma yimbe leydi din aw muhillatu qut ma nukku ngure mabbe on si tawi woni ghayra dalika wana gote leydi joy jantadi do fab fa inna ma alayna rayna fayibe sa an ittugol sa ite len goto min qutin imurde ngure mabbe on ka leydi to mais ndason fami masalan enen den jodi Angola ma Guinea Bissau en kontata Guinea Bissau ɗon miɗo andi ɓen ɗon majorité maɓɓe on ko maaro leyɗele ɗe mi anda ɗen wano Angola wano Chine wano France wano Saudi o Saudi kadi en kontata kamɓe kadi ɗi joyi kontaɗi ɗa ko jeeya ɗum e nguureji maɓɓe ɗin joni ɗe leyɗele hedditiɗe si tawi woni enen nguure kamɓe nguure ñamete maɓɓe on e ɗen leyɗe kaɓe woni ton yowodira e maaro yowodira e tamaro yowodira e ɓira kosan yornaɗan condi ɓira legoy yowodira e ngawri yowodira e gotele ɗi peeji ɗo joyi haray haɓɓaki ko beetum ɓe yaha ɓe soodoya gotele ɗiɗo joyi ɓe itta muudo par ce que ko ɓe ittirta ɓe jonna goɗɗo ko fiyo ñaame si tawi le ɗum hittaka leydi maɓɓe hara ñamtaka haray ko ndargol kala ñamete dagiɗo wonɗo majorité mo ɓe ñamata on e yimɓe leydi maɓɓe ndin haray ko yo yaw o eta on ɗon sa'ire nden goto o ittana hoore makko o eta sa'ire nden goto o ittana kadi kala waɗɗiɗomo mo ittana anda son faami ko ni woni no kanko e ibnu qayyim al-jawzi woni no addirani en jonno fa in kana silati ɓuutam nguure maɓɓe on min ghayri al-hubub wona ko jeeya e gabbe few kallabani wano kosan walla hame e tew wa samake liƴƴi
akhraju haray ko be yaltim fitratahum mudo mabbe min utihim immorde e ngure mabbe mo be wuri on ka leydi mabbe don en tant que ko be julbe en tant que ngure on no dagi ko be yaltim don kainan ma kana none wono ngure on laatoto masalan siko tewtumbe wuri ko yo yawo eta tewtun ha timma mudo rende goto hay timma sayire nde goto o yaltina hada qawlu jumhurul ulama ko don majorité ko jomirabe gande be maki kon wa huwa sawab kono do kadi yaadi e sawab alladhi on la yuqal mutata wawletake bi ghairi ko hinamu id ko dal maqsudu ko faanda kon saddu ko uddugol khullatal masakin yonde miskina ben ko presentani be kon immagol toro yawmal eid nyalande eid wa musawatim e yanyangolbe min jinsi immorde none ma yugutatu ko be wuri kon ahlul ko ma yugutatu ko be wuri kon e mudum ko wuri ko e mudum ahlu baladi yimbe leydi mabbe ndi wa ala hada ko e dow on nyamete don fa yujzi haray woni ko yonata addaqiqu ko sewi kon yettugol jonnabe wa illam yusahha haystay woni sallal fi mudum al hadith wa amma ikhrajul khubz amma yaltingol no wano biredi ay taami ma nyamete defado fa innahu dun don wa in kana haysilatiki anfa'um lil masakin kono faydu miskina ben haray dun don hana wa in kana beni wa ma ikhrajul khubz amma yaltingol non biredi ay taami ma nyamete defado bendi fa innahu dun don wa in kana sitay woni latike kana wa in kana silatiki anfa'u lil masakin ko dun don burata nafde miskina ben li illatil muuna sabu fandugol ko dum woni ngure on wal kaflati e fawta gongol fihi e mudum haray ino dagi ara e lalaay mum kono na dum do on tiginela no ittugol fagadi yakunu gomdi lato al hubbu gabbeden bi mana nindindi an faalahum ko dim burata be nafude le tuli baqayi sabu nebugol heddagol nin don andi sa jonni goddo joni nindindi o defa hande o nyama o mara hay kadi nyande o faala o defa amma sa jonni mo nyamete bendo do defa do haray o naftoray dum don hande tun joni tun kadi no de ha nyameteji di gasata ko marade nyallangal peeto haray dum don nafay mo joni on nafay mo hande on kono wawata ko marade ko dum wadi haray yaltingol ko do woni muudo on e gabbe maratede den huwa afdal ko dum buri moddude وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن تيمية شيخ جون كدين إسلام أماكي ويخرج كان كنت رجل دون ويالتنا من أوتي بلده إمور دنغور نعمة دون كليد مكة مثل الأرز سفان مار وغيره إخوينات ولو قدر على الأصناف المذكورة ستايوني ولو قدر هايستايوني أو إبي أو ميسري على الأصناف إدو صفاجي المذكورة جانتا دي دينجو في الحديث كحديث وهو دون رواية كفيل عن أحمد يتاد أحمد وقول أكثر العلماء ekongol ko buri dude kon jomirabe ganda ben wa huwa asahhul aqwal wuri ko de fere do buri sellude e kongudi wawlaade ni fa inal asla anduno asili on fi sadaqati ka zakka ka mudo annaha ko wonde dun tajibu hino waddi ala wajhil muwasati lil fuqara e do bange yanyangol wasudube ben e miskina ben harabe to raki den nyande none bo no wawda hebirde jonnugol be nyamete wona do nyamede on kaleedi mabbe don dagido foti ko nendi ndin foti ko dum da hara waway be yanyande foti na be den nyande hara ko don tigi woni ko wadata wa amma ikhrajul qima lawre go kati bangal go wa amma ikhrajul qima amma yaltingol valeur nyamete onno an zakatil fitr gaay zakka mudon yaltingol buudi valeur mu be en yadfa wonde on tigi jonnata badal ha lonto nyamete on darahima mbudi don kadi kon don nyawre ne aw fa huwa dun no khilafu sunna ko luto ndira dum ka sunna moƴƴa wobbe go wi fala yujzi udagotako Sheikh Salih Fawzani kanko ko wi fala yujzi wo dum don yonata yaltingol mbudi din lonto maro kon ma kabaje den ma lonto tewngum ma lonto condi birandin kanko ko wi wo dum yonata woli annahu sabunun dum ko wadi ha o wi hana lam yunqal eggaka anin nabi ko yetta annabajo sallallahu alaihi wasallam wonde o yaltini mbudi wala an ahadi min ashabi wana kadi jungo goto e sahaba e makko ben wonde eggama ikhrajul qima yaltingol valeur mum fi zakatil fitri kazakka muda si ona tun allahumma jomirabe gande go ba andi dina kanka kadi ka developay wono technology on developirta no wodi jomirabe gande
wi ben yaltingol mbuudi heɓayɗi sa'ire nden goto maaro ma sa'ire nden goto kala ñamete mo duwaɗa ittude yaltingol mbuuɗi coggu mayre on kadi jonna miskin on kadi no laba par ce que masalan sen jonni mo ñamete tun himo mapori noon paɗal ko watto o yaha ka ruƴƴugol ma doloke ko watto o yaha ka ruƴƴugol si tawi non joni kanko masalan ko ñamete tun o heɓal ko ɓornete on taway ɗon kadi no ellini seeɗa so indi kele joni mbuɗɗin o soda goɗɗum ñamete o soda goɗɗum ko ɓorne kono on andi noon kanko Salihu Fawzani mo wonɗe jangude deftere nde windi ɗo mulakhasul fiqh nden kanko wi ko ɗum yonata tayyib qala al imam ahmad maki la yutil qima fiw wonde valeur muɗum on mbuuɗi ɗin jonnetake qila lahu wi'anamo ɓuwima qila lahu wi'animo noon joni kanko wi ɗon ɗum yonata kanko imam ahmad qila lahu wi'animo qawmun yimɓe goo yaquluna ɓe no inna umaru bun abdul aziz awade umar bun abdul aziz kana o laatike kanko ya'khudul qima himo ƴettayno valeur mum on nde o yaltina muudu goɓɓe go wiyani ɗum imam ahmad qala o wi yad'una qawla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ɓe accay konngol nelaɗo ngol wa yaquluna ɓe wowla ɓe ƴetta qala fulanin haala kaari ɓe accay konngol nelaɗo ngol ɓe ƴetta konngol goɗɗo mi mana o wonti felɗo ɓe o wonti awalegoyi jasinɗo ɓe muɗum ɓay ɓe inni dey Umar bun Abdul Aziz kañum hino waɗayno ɗum ɓen ɓe ko konngol goɗɗo ƴettata acca konngol nelaɗo wad gad gala ibn Umar gomɗi Abdullah ibn Umar inni wo farada rasulullah nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko fardi zakat al fitri zakka muɗon sa'an ko sa'ire nden goto min tamrin aw sha'irin aw gattin al hadis haka hadis on hatti ɗon wo ko o hadis Abdullah ibn Umar maki ko ƴette nelaɗo onon noon ko konngol goɗɗo go ƴettoton accon konngol nelaɗo ngol on andi imam ahmad e kanko Salihu Fawzani kamɓe ɓe tawtidiri wonde sellata ka valeur mum on ka mbuuɗi itte jonne ko be ñamete on famike ka wala budda feere o ala an tasila nde yottoto nde hewtata sadaqatul fitri zakka muudu on ila mustahiqiha faade ka o haani yahude o hewta ɗon fil maw'idil muhaddad e nder fodore happande nden li ikhrajiha fi yaltingol muɗum la budda e nder on période ɗon ila ka nange ngen muti ɗon heɓi ka fokkita juulegol iidi on ma adi iidi on ñallal ma balɗe ɗi la budda nde zakka muɗum hewtata e yimɓe mo duwa hewtude ɓen e nder o sa'i ɗon aw tasila ma ɗum awa muudu on hewta ila wakili faade halfinaɓe junnugol muudu on alladi on amadahu ko ɗum woni mo faandi ɗum fi qabdiha e jaɓugol muudu on tamugol muudu on moɓidira jogo niyaba tan ka lontagol an e makko masalan so tawi woni imam on ka quartier ko hoolaɗo ma chef quartier on ko hoolaɗo ma président de la république on ma mawɗo musidal ngal ma oustas jo wonɗo jannude ɗon on ko hoolaɗo o inni adde ɗo zakkaji muɗum ɗin fof mi kippay ɗi hewta duwaɓe hendade ɓen fof haray enen etoɗen muudo on hewta ka on ɗon adi waɓɓutu on feƴƴude si hewti ɗon haray ɓurtike en enen si tawi woni ko o hoolaɗo nano e taw fiide on tigi koye wigeede tun ko o imamu quartier on ma ko chef quartier on ma ko ɗum ɗo si tawi woni masalan hiɗe reni rowani ma rowani nde ma duuɓi feƴƴuɗi en yii zakka on hino itta o moɓidiri fof o ñaami ma o moɓidiri fof o yeyti ma o moɓidiri fof o waɗi giɗale haray ɗum sellata famike ka fa in lam yajidi dafi si heɓaki noon jonnowo man arada on mo faandi ɗen dafu o ha jonnugol zakka on jonnugol muudu on ilay faade mum walam yajidi law heɓanaka mo wakilan hooloraɗo ayninaɗo fil maw'idil muhaddad e nder fodore happande haray wajaba waɗɗike ittuɗo muudu on dafu o ha naɓugol muudu on ila akhara naɓa mo ha jonnoyamo faade duwaɗo hendade on wa huna ko ɗo yuhlitu woni faljude baadu nasi yoga yimɓe ɓen bi haythu yuda zakatil fitri nokku kaɓe woni waɗude zakka muɗum inda shakhsin e jungo neɗɗo lam yuwakkilahu almustahaq mo tawata lam yuwakkalahu mo tawata halfinaka ɗum almustahaqu no haniri noon mi mana tana jogiiɗo hoolare wona o handuduɗo e halfinede muɗum a ko ɗon yimɓe buyi woni faljude wa hada ɗum ɗo
la yu'tabara taskatake ikhrajan yaltingol mudu sayhatan musillirigoy li zakatul fitr wonande zakka mudo fayijibu haray no waddi at-tanbihu findingol jama'a moƴƴa alay hewre nde toɓɓere ɗo say neɗɗo na holaɗo fi wi'ama to yo naɓe ka kaari an inna min mi naɓi ka kaari mi ɓorto pellettele en heɓi seede rowani o yeeyi tuno ma o ñamuno ma o kitirno giɗale o kippano ha hewti duwaɓe hendade ɓen innugol tun yehi naɓi ɗum on halfinaɗo mo handa e halfinegol haray on ittuɗo zakka ɗon haray on muɗo mo ittuɗa ɗon haray ɗum ɗon yonali haray ɗum ɗon hanali hawrali par ce que an tegiɗa andi hewtoyta duwaɓe hendade ɓen tawi noon a hoolike mo hewtoyay koye ɗum ɗon tippuɗa jonuɗa runkiti hewtoyde ɓe mana ɗon ko tama ma fuuyi haray al ismu alay haray bakka to bo kanko fawi haray ko en finu moƴƴa wota jawle ɗen iw jungo me en tawata en kippata ha tefen anden ɗe hewtay mo ɗe duwa yaade ɗen e jungo mum tawa iwi e jungo men hewtali e jungo mo jonnan ɗen on aray ɗum ɗon ɓa goto e men kala yata ɗo ka gar vatre jonnana ɗo nene mum saku maro ma mbuɗi ma onon wonɓe extérieur goto kala naɓata mbuɗi ɗin e transfert kamo andi hewtanta nene makko ma woni jonnande ɗon o tefay ha o anda hewtay si o jonna ka awa vérifiugol ɗum ɗon ko vérifiugol fi hella ka dina Allah ko ɗum ɓuri handude e vérifiugol haray dambugal men ngal ko ɗo lanni fi ko wiyete kon zakatul fitr zakka muudo on haray rewto ɗen gollitiren jannin ɗum ɗon kadi ɓe ngureji meɗen ni kala ko yani on landitagol par ce que ande ko fiqhu ni o andi hiɗen janga ɗum ɗo kam mulakhasu fiqhu masalan hara Salihu Usaymin kanko mo yewti contraire ɗum ɗo ma Aboubakry Jabir Jazairi hara kanko mo yewti contraire ɗum ɗo on faami ka ma hara goɗɗo go no yewti contraire ɗum ɗo jon noon on andi kono fo e mum ko windi kon e nde deftere ɗo ko ɗum ɗo jangeten ɓay ko ɗum windi ɗo jon noon kala mo tawata ɗum ɗo luutondiranimo e ko o jangi kon e deftere goo ma faamu mo o naniri goɗɗo goo yo o noddan ka numéro téléphone ji ko ɗon noon hande kadi enen na en aade madhab wona en madhabu Salihu Fawzani wona en madhabu Aboubakry Jabir Jazairi wona en madhabu Salihu Usaymin wona en madhabu Nasiruddin Albani wona en madhabu hay e hoore imamu madhabuɓe ɓen nayo sakkona goɗɗo go enen koko hawrodiri e alqur'ana e sunna wo haray ko ɗum ɗo woni ko ƴettuɗen kala mo tawata ɗum ɗo lutondiranimo e ko andi ko wona yo critique nde deftere ma critique kala mi Abdoulaye Kala ko yo andu ko windi mi jangi haray yo noddan ka numéro téléphone ji min faltidira minen ɗiɗo siko mi wawi mo faltude siko kanko waylan faltude ha min anda ko honɗum woni nendi komin jokkata ko hino numéro téléphone ji ɗi 631 winde 60 53 09